lu mau Yon? Aku mau. Aku hosti. Si Hosti des. Suke hosti. Hoshi des. mau apa Yon? Mau gila? Iya. Gak ada live chatnya anjir. Ini ngalahinnya gimana ya? Puante. Puante. Alamak, jangan gitu bang, $4 kuning bang. Iya. Iya anjing. Live chatnya belum gue nyalain, tolol anjing. Nah, gak tenang aja. Sukiyo ima anata ni omoi nosete. Kizuite daremasen ka. Ada yang nonton dong. Halo bang. Lah kocak. Ya lu live betulan aja sih. Bang, ngapain bang di sini bang? Ada apa bang? Tak kabur deh. Mana coba lihat kan. Aduh, jangan bang. Kalau masuk Coba tuh. tahu Orang nggak lihat Discord. Nah, keluar lagi. Orang. Jelas. Lo live di mana tuh anjir? YouTube. Mana coba lihat. Waduh, jangan bang. Ini channel yang Ayolah. tersembunyi bang. No. Aku malu. Coba lihat. Malu bang, jangan bang. Lagian malu lu juga pakai kemaluan, kocak. Salah Bang, saya lihat bang. bang. Cari sendiri bang. Cuma cari sendiri gimana gue cari.
I can't stay. Apalah. Nah. Mungkin. See you. Eh, I say left, you say right. I say become a doctor. Where's this thing happening? Down Grove Street. We shooting shit up, spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress setups? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga. Real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly when you in stress concerns. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool wanna get butt naked? I'll get wherever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. So I've heard. This the homie house right here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Hey, be on point. This fool janky. Courier. We gotta get off Grove Street. God damn, man, fucked up. We got walk.
Oh, gitu. Oreno Peanut. Apalah. Apa? Ada Risnander. Halo bang, ngapain bang? Lu yang ngapain anjir? Apalah. eh Ngapain bang? Nggak ada bansos bang. Minimal donate 2 juta bang. Nonton bang. Kapan ya jadi sepuh kayak Risnander? Aku juga mau. Anjir. Lupa ngatur latensinya anjir. 1 menit latensinya. Kejauhan. Bang, di S sana bang. Siapa? Oh. Duh. Sekushi dah. Pasti dalam. Mana si Yona anjir menghilang dia dari Mas Yo, nah
Nge-mute bang, daripada nanti suara aneh-aneh masuk. Suara aneh-aneh macam apa? Mau kayak lu aneh, monyet. Kayak oh ya. Mau Anjir, udah jam 11 yuk. jam 11. Iya sih jam 11. Mau turu kah? Enggak. Baru jam 11 bang. Siapa yang mau turu bang? Tahu. Lebih produktif ini. Anjay. Kapan ya aku produktif? Siap si paling. Kamu diam kamu. Tidur aja situ. Kapan ya Ya deh si produktif? paling produktif. Yes, real cuy. Fakta ini. Anjay. Kasih tipsnya dong bang, biar jadi produktif. Pertama, jangan pagi-pagi jangan main game. Kedua, Lah, pagi-pagi jangan tidur kayak Yon. lah gua. Ketiga, jangan scroll sosial media kayak Yon. Waduh, Pasti bisa Nah, gua. produktif. Gua apakah tuh. Iyalah. apakah Lapar cuy. Makan lah. lapar? Minum Oskadon. Siang-siang anaknya makannya apa? Tiang-tiang mikirin kamu sambil minum soda. Anjing. Itu kenapa? Bocah tantrum. Tahu anjing. Aneh lu Yon. Lu aneh. Itu kan lagunya Chloe. Gua ya. Chloe Papua. Kapan debut itu bang? Aku nungguin. Siapa yang keluarnya? Hah, emang ada yang keluar? Gue yang keluar kan? Kagak anjir. Kayaknya gue yang keluar tadi. Lag kayaknya gue. Itu ada botnya kali. Nggak tahu. Ini nyasar kemana? Ayo. Alamak. Waduh. Lah. I can see her, yeah, yeah,
Baby, I love you. Love you, Love you, love love you. so my. And I miss you. Miss you in your touch. Baby, I need you. Need you. Need you so much. Apa lagi liriknya? My jam. Ecem. Kok Maijen anjir? Kok jadi Maijen Maijen. anjir? My jam. Gue nanya lirik Lagunya selanjutnya yang gua. Aku ingin Otos. What do you mean? Yeah. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Ba-ba-da-ba-ba. Bang, kenapa lu ngehina Mikineko, Bang? Emang Mikineko punya salah apa ke lu? Waduh. Aku pun tahu lah bang. Ah, moga aja dapetin on gratis. Bang, siapa yang beli tiket? Bisa kita resmi bang. Ini kalau ini keluar aja bang. Hampir diusir aja. Lah hilang beneran nih. Kocak ya. Ini gak ada yang nonton tuh. Soalnya channel tutorial ini. Kalau video biasa tuh ada yang nonton. Kalau yang streaming agak ada ya. Halo bang. Aduh. Enggak bang, lagi santai bang. Lagi ngegame. Apa itu ngeremik bang? Saya tuh bukan tukang remik kayaknya. Malas. Malas, mending main game bang. Produktif tidak penting. Ada juga yang nonton ini. Apa itu bekerja, Bang? Ya apa itu kerja bang? Anjay, 5 orang. Jangan enak, Bang. Ada kegiatan lebih asik Aduh, daripada bekerja, Bang. lo orang mana bang? Ya saya orang di sini aja bang. Aduh, saya orang bumi bang. Sama kok kita. Stream di mana sih, Bang? Di YouTube anjir. Ada yang komen, ada 4 orang yang nonton. Ngapain aja? Tahu udah pada komen.
Kalian wibu. Waduh. Itu komen tuh kalian wibu kah? Waduh. Panik di komen aja. Itu Bang yang namanya Yona itu Bang, gambar pink-pink itu dia wibu Bang. Iya bang, di Tuh chat kan aku tuh wibu. suka banget lo Watashi mah. Pokoknya Watashi banget Apa deh sih orang ini. anjir? Dia wibu Bang. Aku mah apa? Aku cuman orang numpang Iya lewat bang, aku Bang. yang disebut-sebut itu loh bang, yang disebut entitas no lab. Karena Watashi Nihongo Daisuki des. Aduh. Apa sih? Ini kayak Anjir. apa ya? Yang nonton normis rata-rata ini. Udah kabur. Halo Bang, maafin ya Bang ya. Emang wibu ini meresahkan Bang. Iya bang, soalnya kami itu ras terkuat bang. Gue gak tau dia kayaknya orang udah pergi deh. Gak komen lagi deh. Oh masih gondeng Yamete Kudasai gitu. Aduh. Alamak. Sukosi damai Sekosi bang. sekosi dame. Sekosi dame. Aduh. Masih damai. Gak ada yang menarik Bang di sini Gak Bang. apa bang. Gua Ini mau orang. dicap malu-maluin kok mau apa kayak terserah bang. Gua Aduh. udah biasa bang, emang gua malu-maluin orangnya santai aja. Aduh. Parah. Kosi damai. Coba Bang, aduh, tuh Yon, coba bilang ara-ara katanya. Ara. Anjing. Tai. Aduh, geli anjing. Goblok anjing. Sumpah, ini kalau nonton di orang ya bang, gua kasih tahu aja nih bang, sebelum lu terlambat bang, lu bakal ikutan sakit bang demi apapun. Hoak Bang, hoak anjir. Daripada lu ketularan sakit bang, sumpah. Hoak Hati-hati, entitas tidak dikenal ini orang nih. Gak jelas ini Bang. Buang ke laut aja sana Bang. Habis. Iya. Ya bang, gua kemarin habis tidur berapa jam, 14 jam, udah kayak undead gua. Tahu nih. Dicoba. Aduh, dicoba aja. Merem-melek kayak malam pertama. Alamak, apanya yang dicoba ini Bang? Coba Rara Apa? Yona kah? Rara Yona mah bikin Enggak. candu anjir. Itu Yon, kita tuh dicoba aja. Siapa tahu candu anjir. What the fuck? Kecanduan Rara Yona. Kayak gini deh, gua jadi takut anjir. Sumpah. Gua sekarang bukan takut sama lu Ton, tapi saya takut sama Fever sih. Demi apapun. Anjing lah. Aduh. Aduh, jangan kecanduan Bang, jomuk anjing. Parah. Iya bang, itu tuh di berbagai agama gay itu tidak baik bang. Tidak baik Bang. Nanti kamu Tapi kalau dikebiri. kamu cewek nggak apa-apa sih, aku turutin. Ya enggak lah, namanya aja Iksan tuh. Emang sakit nih orang. Oh bang, Aduh, bayangin lu malu-maluin Yon. emang. Parah emang. Ini Yon, lu pesona lu aja udah kelihatan wibu aja. lah, emang gua wibu apa coba? Lu nggak tahu Bawi. Watashi itu manusia terkuat di bumi, Des. Anjing. Aduh, Udah, tata kae tuh. normal Nggak ngerasain. ini mah. Ini udah stadium akhir ya teman-teman. Terima kasih. Ya. Normalin aja Bang. Baru Udah. kemarin keluar rumah sakit. RSUD aja menyerah Bang. Dokternya Nah, apa dokter aja bilang nggak apa-apa, ya udah lanjutin aja gitu. Ya udah gua lanjutin. Alamak, stresnya. Hijau Trevor ya. Sini ya. Anjir aja. Capek hidup kayak gini Yon. Aku berpura-pura gila agar temanku bertertawa.
Tapi mereka menganggapku gila beneran. Lah kan emang. Bangsat. Fakta itu. Kamu jangan ini bang. Iklan anjing. Nonton streaming gue aja iklan tuh. Parah. Ada yang namanya adblock. Anda tidak menggunakan fitur friend tersebut. Capek aku Sangat bang. disayangkan. Bang welcome tuh ada 4 orang. Mana streamingmu bang? Aku pengen ngeliat Aduh, komennya, Bang. jangan bang. Bang, saya ada kata-kata bang. Ah, kata-kata apa itu bang? Apa kata-katanya Apa bang? tuh, Bang? Betul, jadi penasaran. Ke partinya. Belum anjir. Oh, Bodoh lah. Saya nunggu nih bang. Streamingnya ini cok, delaynya agak lama. Gue lupa ngatur ke ultra low gitu. Waduh, khusus buat wibu doang kata-katanya. Apa tuh bang? waduh. Waduh, Batasi dong, buat batasi. aduh, buat Mas Yona. Wah, Watashi sangat suka des. Apa nih? Kata-kata apa tuh? Kata-kata Watashi hari ini Tanahari, bang. Watashi Kinirarimas. Dari Apa tuh? Bangsat. Watashi, watashi. Watashi na koto aishite. Alamak. Kita adalah Ghostfucker. Kalau hantunya cowok, kita betot. Kalau hantunya cewek, kita Entot. Tahu-tahu dolar code nih anjing. Nih kata-katanya Yon. Suatu saat akan datang hari di mana semua akan menjadi kenangan. Apa ini bang? Apa ini? Apa ini bang? Aduh. Ini bukan kata-kata buat wibu ini bang. Mahkotamu masih ada di Aduh. tulisan cakung. Suatu saat akan datang hari di mana semua akan menjadi kenangan. Anjay. Semoga kenangannya indah ya bang. Kamu pasti galau. Masih galau bang. Makanya bang, ini sama anime aja bang lebih bahagia. Sumpah dah. Aduh, aduh. Ibarat kan lu itu kayak yang nyabu bang, gak bakal kerasa. Anjay. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya saat ini karena mungkin orang lain belum tentu mempunyainya. Wah. Gua kok kayak Gua baca belum punya. kayak baca apa ya, anjir? Lu tahu cerpen di ini nggak di mading sekolah gitu? Tahu? Kenapa? Mungkin dia foto gitu terus masukin ini. Ya, ya gue bisa ngeliat itu aja. Kayak kata-kata apa tuh motivasi gitu loh. Sejarah. Itu gue lah. Wah, parah kamu bang, itu buat cari di Google dia pak. Wah, nyolong di Google, parah parah. Denger nggak, Ton? Halo, Akmal. Kenapa mal? Ya. Denger nggak? Dengar. Loh, kok teman-teman gue pada nggak denger ya? Atau siapa anjir? Nggak, di server sebelah sih, baru main CS. Walah. Itu Yona mana? Wah, parah kamu Iksan. Kamu mencuri kata-kata dari Google. Tapi nggak apa-apa sih bang. Aku lagi streaming bang. Oh, lagi streaming. Iya. Lagi. Main nih Streaming yang di Facebook. di YouTube. Mana? Halo bang. Halo, wah. Nggak boleh bang, nggak boleh bang. Apa kabar Akmal? Sudah lama kita tidak bertemu. Ayo bang, kamu bikin kata-kata kamu sendiri bang. Jangan ngambil dari Google bang. Tahu. Kamu tidak kreatif seperti Antoni kreatif. Apalah, Kreator aktif. kere dan aktif gua mah.
Itu viewer tolol ya. Mana sih? Nggak mungkin. YouTube lu mana? Nggak mungkin ketemu lah. Ini ya channel rahasia ini, Pak. Gak ada. Parah. Oh, channel VTuber lu yang kemarin ya. Oh. Anjir, ini tuh normis parah, Cok. Bukan nggak ada hubungan sama VTuber anime, nggak ada sama sekali. Oh, lu ya diem-diem. Pasti liat channelnya Bang Winda. Iya. Tahu-tahu udah ini ya Udah bersaudara. 1 juta subscriber ya. Ternyata selama ini. Ternyata selama ini. Waduh, aku mau Bang Google YouTube Play buttonnya aku mau. Itu 100k ya masalah. Anime. Waduh. Toyon ditanyain anime favoritmu apa? Oh, Watashi suka Naruto des. Ah, Naruto. Template anjir. Denpasya sih. Mana? Sialan. Tahu nih, template. Dia suka anime hentai, Bang. Wah, iya tuh Bang, aku suka banget Bang. Soalnya umurku masih 16 tahun. Makanya aku suka. Alamak, jangan. Tapin anjing. Jangan bahas CP di sini, Yon. Ini anak tuh live di mana, Cok? Di YouTube. YouTube. Iya. YouTube Nggak- mana sih? Ya nggak apa-apa kan yang kena banned kan channel YouTube lu bukan. Anjing. Duitnya ada, bangsat. Jangan dong. Oh, Kalau channel kosongan mah gak peduli gua. Ini ada duitnya. Naruto main apa nih? Naruto mana main? Nezuko lah tuh, Nezuko katanya. Aduh. kena matahari juga lenyap. Aduh, iya benar juga ya. Waifumu pasti siapa sih yang itu? Gak tahu anjing gua. Gua nggak nonton Nezuko itu dari anime apa? Demon Slayer kah? Iya, Kimetsu no Yaiba. Oh, Itu template banget pasaran anjir. iya sih Gua dengan aja baru berapa SWAT season 1 aja langsung gua drop. Ampas cok. aduh, parah dibilang ampas sama Yona. Pukulin aja, Bang. Iya, emang Bang. Emang Bang, aku tuh elitis Bang. Aku suka ngerosting anime sampah. Coba Alamak. berikan aku contoh. Gak fokus banjir. Aduh, tuh info cewek tau brut tuh ya. Wah, Ada. PM, Alamak. PM. Tau brut mana nih, Bang? Kalau anime banyak sih, Bang. Anime yang tau brut siapa aja, Yon? Wah, mau gua sebutin satu-satu. Ya, sebutin. Siapa tahu dia Jadi tertarik. kamus nanti. Apa? Jadi kamus. Ini stream 1 jam gitu kan. Tapi isinya cuman daftar tau brut anime anjing. Aduh. Kocak gitu ya. Mentolo ya. Yang bobanya besar. Aduh. Banyak sih, Bang, yang bobo besar, Bang. Karena aku bukan wibu, Bang, jadi nggak tahu ya. Ini Bang, ada nama game apa? Ada game keren namanya Nike. Wah, lu harus main tuh Bang. Tuh, tahu Nike nggak, Bang? Game pantat gede, Bang. Wah, gila itu. Gila, Cok. Parah itu, Bang. Gue main pas rilis doang aja. Apa isinya bini gue semua tuh Bang. Alamak. Arbit lu nggak main, Jon. Lah, siapa bilang gua main dari awal, Cok? Tapi sekarang aja gak main. Ini ngapain anjing? Gue nggak tahu misinya, woi. Lu main apa? AFK Journey jangan bilang. Agak anjing. Terus gue sebutin nama gamenya ketahuan dong. Ketahuan apa? Kamu Ya. GTA 5 gak sih? Kok tahu? Oh ya, DLD ini ya. Kamu kan sering main GTA 5 gak sih? Kamu tuh gak ada game. Gitu. Ya, betul juga sih. Ini sekali kamu ya. Oh, jadi kau ini jadi raja ini roleplay. Kagak, gue bukan Temenin. bukan Ngawur. bukan main Cari role. dulu.
bukan main Gila. roleplay. Cuma main misi, Ayo, Cok. ayo, gua temenin. Main RP. apa? Bukan RP Langsung anjing. RP keras kita. Entot Langsung RP keras. RP keras. Pak RP pakai di WhatsApp kah? Ah, goblok anjing. Apa RP 18? Ayo, langsung jadi RP keras nih. Ayo. Ini gue install tuh RP mah. Cuman main-main casual aja, Bang. Dia nggak tahu mau ngapain. Bang, lu pernah nonton bokep anjing? Yona, Bang, seringan dia. Oh, yo bandar dia mah. Wah, Bang. Gua aja produsernya, Bang. Tuh, dia produsernya, Bang. Parah emang. Lu itu penikmat, sedangkan gua produser. Parah, Bang. Tandain tuh yang namanya Yona. Siapa di sini cucu? Tenang, Waduh. Bang, nama gua ikonik. Tuh ditanya tuh siapa di sini cucunya kakek Sugiono? Aku, Bang. Aku, Bang. Anjing. Aku mah apa anjir, aku ini aku kenalannya punya kali. Alamak. Coba, Bang. Lu selidikin dah tuh silsilah keluarga kakek Sugiono tuh ada nama gua, Bang. Ya kan nama belakangnya Yona itu Yona Sugiono. Anjing hoak banget, Cok. Bahaya nih, jangan bahaya sekali. Mapas bokep. Nanti aja, Bang, di end stream nanti dikasih link, Bang. Ya itu ini namanya Yona itu sus, Bang. Aduh, streaming macam apa ini, kocak. Ya, selagi nggak pakai channel YouTube gua mah gua ceplos-ceplos mah nggak apa-apa. Iya sih. Wah, apa aja. Halo, lagian nih streaming di mana ini? Di publik anjing. Wah, Rakin wah. Halo, Rakin. Apa Bang Cegil ya? Nah, ini Bang nih. Ini kalau lu Ini tahu pawang. istilah cegil nih, Bang. Ini seorang pawangnya, Bang. Istilah kalau lu tahu istilah cegil ya. Cegil harusnya tahu sih. Kan itu Harusnya tahu sih. general. Kalau main Hera tuh baru nggak tahu dia. Berak. 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 Lu berak. Ya berak kan. Gua aja nggak tahu nih mau ngapain aja. Berak kebon. Nggak jelas lu Kin. Sejak kapan gue jelas? Aku pergi. Ya. Gue masih untuk adios, Oh. amimir, ambigu. Amimira. Nggak jelas anjing. Apalah. Ntar ini misinya ngapain anjing gue gak tahu tuh. Gue lupa anjing. Pada waktu-waktunya gini ya. Mas Yona. Bang, mau bahas politik nggak, Bang? Ah, lama. Jangan dong. Woi, Nanti bahaya anjir, jam berapa masian? lu ntar dicari ini anjing. Yang dapat gue duluan ya. Ya, Bang, gua mau nanya dong, Bang. Info locker buzzer dong. Aku Ada. ingin uang instan. Aduh, aku juga mau, Bang. 25 juta satu akun, aku juga mau. Aku siap Aku juga mempromosikan. mau. Siap nih, Bang, akun gua, Bang. Kalau ada nanti ini ya gua kasih email gua nih, Bang. Ya, Kontak Bang. gua lewat email. Halo semuanya yang baru masuk. Ada 5 orang aja. Pakai drama itu. Aduh. Bang, minimal komen, Bang. Kasian gak ada topik. Yang emang gak ada topik di antara kita. Beneran nongol topik di komen. Aduh. Gak lucu. Alah. Oh ya nggak apa. Gara-gara Suliyo. Untuk bisa di skip aja, gue nggak tahu misinya. Kita skip deh. Yay. Ini komentarnya yang nge-stuck atau nggak ada komen ini?
Ya makanya channel YouTube lu sini. Ah, gak mau, asli gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Mal. Parah anjir. Kamu deploy nomor WA-mu nanti viewernya suruh chat kamu. Ah, gak mau, asli. Kagak mau. Apalah. Iya lu live stream diem-diem anjir. Jangan-jangan selama ini kita nongkrong tuh di live streaming sama dia Mal. Makanya Iya. ngeri Kita gak sih? membahas apa? Ah. Bahas cegil, bahas kasus pembunuhan. Alamak. Terus bahas besok mau nyebarin narkobanya gimana? Woi, woi. Bahaya banget anjing. Kenapa bahas ke situ? Kocak. Bangsat lu ya. Bukan gua, Bang. Ntar ada intel lagi bangsat. Bukan gua, Bang, bukan gua. Bang, cara bikin DJ fancode gimana, Bang? Oh. Mana ya, Bang ya? Aku juga nggak tahu, Bang. Aku penggemar paket, Bang. Wah, kita sama, Bang. Bikin fancode ya. Bakat paket. Aduh. Itu bisa di ini, Bang. Kan udah ada tutorial, Bang. Jelas gitu. Lihat aja, Bang. Kita belajar sama sepuh fancode, Bang. Nanti ditangkap polisi. Waduh, ay. Itu, Bang, yang namanya Yona tuh, Bang. Bandar dia. Jangan bahas itu lah anjing. Bahaya, Cuk. Itu. Ini kalian ngomong sama siapa sih aja? Sama ini live streaming. Sama viewer gua. YouTube live streaming. Iya. Mana? Aku channelmu mana? Ntar. Waduh. Lama banyak sekali. Bukan, Bang. Kita ini anak baik-baik, Bang. Sini channel YouTube lu linknya. Nanti gua sebar ke grup keluarga, mau nggak? Oh, bacot anjing. Enggak, Bang. Kita mah baik, Bang. Wibu mah mana pernah nyabu anjing. Halo viewernya Anton. Nanti kalau mau kirim linknya ya ke 085. link apaan anjir? Gua link streaming ya. Bang. Aduh. Gua kasih Twitter gua, Bang. Nanti DM gua kasih link YouTube-nya Anton, Bang. Tuh. Agak aja. Anak baik-baik, Bang. Gue Intel. kamu Intel generasi berapa, Bang? Aku Gen 10. Aku Gen 11 ya. Tapi i5. Aduh. Bacot kamu AMD. Anjing, jangan bahas ini dong, jangan bahas narkoba soalnya ini, Pak. Viewers gua normis. Saya ke 10 juga. Lah sama dong. Tentang itu, Bang, 10, Bang. Mending upgrade ke 14 sekarang, Bang. Mahal tapi bermasalah juga sih. Silakan, Bang, mau bahas apa aja bisa, Bang. Si Anton serba tahu, Bang. Apaan serba tahu anjir. Anjing. Apapun dibahas pun bisa, Bang. Aman ya. Gak usah ragu-ragu buat bertanya lah. Bohong tuh, Bang, bohong, Bang. Gak ada, Bang. Tanyain aja, Bang, tanyain. Kenapa bahasa Bu ya? Nggak tahu lah anjing, Rayona. Ini aja nih contohnya, kayak dalam pembunuhan. Apalagi itu pembunuhan. Kamu hilang, Bang. Tuh. Bang. Itu buka topik berbahaya anjing. Waduh, tutorial cara santet orang. Aku juga nggak tahu, Bang. Oh, santet orang mah gampang, Bang. Itu bisa lewat perantara, bisa lewat sugesti, Bang. Lu tinggal milih mau yang mana. Waduh, mana tuh, Bang? Kalau perantara itu kayak gimana, Yon? Perantara tuh macem-macem. Lu kayak interaksi langsung dengan si target. Itu udah masuk perantara. Nah, kalau sugesti, lu buat ngeyakinin dia.
Aduh, walaupun dengan satu ucapan. apakah pakai buku Death Note? Ah, lama. Wah, kalau Death Note mah terlalu mudah, Bang. Ya, Cuma sambil merem juga bisa. Iya. Kalau Death Note cuman ngebunuh doang, Bang. Kalau santet kan ngirim ini loh, ngirim alat Santet apa? mah menyiksa, Bang. Ya, paku dikirim, semen dikirim gitu kan. Ntar mau bisa bikin bangunan tuh. Gak capek-capek lagi kan pakai mobil gitu. Death Note. Death Note itu anime apa ya? Lupa Death ya. Note ya Death Note lah, kocak. Oh, itu judulnya. Gue lupa aja. Itu udah lama gue nonton ini. Death Note tuh udah judul. Alah, Apalah. ya maaf, gue bukan wibu, Bang. Wibu aja. Ya makanya sini gua jadiin wibu lu. Ah, tolong. Gas Oyo. Kenapa ke Oyo anjir? Kenapa kok Oyo? Aduh. Anjing. Mana Semalam kan main? juga 180 juga udah ngepet berapa hari. Iya. Ini nggak halu di rumah aja, Bang. Zaman gitu main ke Oyo, anjing kolong jembatan juga ada, ngapain ke Oyo? Alamak, agak ngeri ya. Kalau jembatan ini. Aduh. Parah. Milihnya ke Oyo. Kamu wibu ya, Bang? Kok tahu anime? Parah nih. Enggak, Bang, saya Bang. K-popper, Bang. Bang. Saya suka BTS. BTS. Suga. Saya bukan wibu ya. Jungkook. Ah, bohong kamu Taehyung. bohong. Kamu nonton Demon Slayer, pasti kamu wibu. Bang, akuin saja Bang kalau kamu itu wibu Bang. Janganlah malu-malu, biasanya juga malu-maluin. Emang punya kemaluan? Alamak. Oh. Serius anjir, tapi gue udah nonton Demon Slayer sampai tamat. Anjay. Seru kah? Bang, itu anime jelek, jangan ditonton, Bang. Tuh. Ada tuh School Days, tuh bagus tuh, Bang. Paling bagus tuh Boku no Pico, Bang. Ih, School Days tuh, Bang. Kalau nonton, wah bahagia banget. Itu Gak kogurasi tuh, Bang. nggak kogurasi tuh, happy ending, Bang. Wah. Bahagia lah tuh. Ending tuh bahagia. Kota gue mau habis jir. Gak beli lah, Bang. Kota mah murah. Gak sih mahal anjir, mahal kota. Beli, Bang. Itu ada tuh kalau pakai free 25 giga 10 hari 35.000. Aduh, kamu salesnya Tri ya? Promosi sih. Iya, salesnya Tri ya kamu ya. Parah anjir. Kita tidak Jangan lupa subscribe, Bang. Tidak disponsori biar ini ya. Bisa berkembang lagi. Kita nggak disponsori ini ya, apa namanya Tri ya. Aku juga mau. Dibayar pun tidak, Bang. Oh, aku ini lagi jaga lah, dia jaga counter ya. Isi, Bang, jaga counter isi sendiri, Bang. Bukannya di counter biasa kalau counter gitu pakai wifi nggak sih? Iya, pakai wifi. Iya, pakai wifi. Ngapain kota, Bang? Aduh. Tadi sales first media-nya pergi, anjir. Iya, sales first media. Anjir. Iklannya ganggu juga ya. Aku nonton di ini, di HP lihat ini, lihat chatnya. Karena gue nggak punya 2 monitor ini. Apalah. Bang, semangat Bang, jaga counternya Bang. Sekarang itu apa ya? Tanya di duit Bang. Hati-hati juga, Bang. Kalau bisa uangnya dicek lagi berkali-kali, Bang. Banyak banget uang palsu, Bang. Bang, aku tuh
jagain fotokopi sering ini bang, sering dapat, enggak sering juga sih, pernah 2 kali bang dapat ini duit palsu. Itu rugi anjir, dapat 100.000 sama 50. Alamak. Viewersnya berapa ton? Habis ya? Tadi 3. 3 siapa aja anjir? Nggak tahu lah. Oh, bang, ngomong dong bang. Komentar bang. Bukan Intel kan bang? Yang komentar dikit anjir, tadi ada 5 orang. 5 orang bagi gua rame tuh. Emang lu? Oh iya GTA ya. Iya. GTA yang biasa misi. SA GTA 5 apa ya? GTA 5 kali. Ya. Main RP lah. Ah, RP ya, nggak tahu. Jadi orang gila gua. Mana link YouTube-nya? Gue pengen lihat. Gak mau. Najis. Bang. Tahu sih. Juga nih siapa aja yang nonton. Bang, aku cupu mainnya bang. Mainnya santai aja bang. Ini cuma game story kok. Kan game kompe. Halo yang kukira ada 6 tadi. Cuma 4 ternyata. 4 view. Ini kalau nggak ada komentar gak asik aja. Bangsat. Tadi siapa aja ya? Cece. Ini tenggelam tuh. Lah. Itu lah, aku tutup anjing goblok. Bang, mau nge-cheat GTA enggak, Bang? Waduh, nggak main, Bang, cheat GTA, Bang. Kita nih main tanpa cheat ya, Bang. Males, Bang. GTA 5 ini termasuk gampang, Bang. Gak kayak San Andreas tuh, yang ribet banget. Cuma tanpa cheat juga bisa tamat. Ya, Bang. Game gampang ini mah. Woi, Risnandar, minimal join Discord enggak sih? Ngapain lu di stream gua? Gua dapet GTA 5 kalau Bang. Wah, lu skill isu anjir. GTA 5 mah kalau nggak bisa tinggal di ini di skip.
Follow. Kan ada tuh fitur kayak yang skip tuh. Yo, kamu skill isu bang, mati terus. Ya udah bang, izin off ya bang, hati-hati bang. Semoga nggak ketularan wibu ya bang. Bahaya nih wibu bang. Anjir. Iya tuh bang, wibu tuh meresahkan. Kayak si Risnander nih bang, meresahkan dia bang. Gue mau jadiin sini apa ya? Halo, halo. Ya, masuk. Nah, gue makan dulu ya. Ya, silakan makan. Ya udah bang. Sin off, Ini. anjay. Ya, hati-hati di jalan bang. Turu bang, turu. Kok gue dibawa usir? Ya lu minimal join Discord anjing. Tuh mati kan, tolol. Kita nggak tahu, lupa anjing, lupa. Aduh. Kamu pengen jadi moderator bang? Boleh bang. Bang kasih moderator bang. Ah, mantap. Mau. Tuh bang, moderator bang. Sebenarnya ini gabut aja sih bang. Nggak bakal live streaming juga nantinya. Cuman ngetes doang. Udah, itu udah dirimu tuh. Ada kunci birunya. Waduh, kamu pengen jadi moderator tapi nggak tahu fungsi moderator bang. Gimana sih? Moderator tuh ini bang, buat apa ngemantau live chat gitu. Kalau ada yang aneh-aneh, nah hapus aja bang. Kalau kayak promosi judul gitu, TO aja. Intinya buat mengamankan live chatnya bang. Kalau ada yang aneh-aneh tuh banet aja bang. Pertama kali ya itu fungsinya bang, kayak yang moderasi live chat biar aman terkendali, gak ada yang rusuh. Nah kalau di sini sih nggak butuh moderator sih, soalnya nggak rame kan. Kalau apa rame gitu, nah baru. Mana ya? Tim. Acok. Kenapa nggak pakai Nightbot? Ya ini cuman apa? Live streaming tes aja bang, nggak ada setting apapun, langsung mulai aja. Cara masuknya gimana anjir?
Aduh, bang, off bang. Dari tadi kamu bilang off tapi nggak off off bang. Gimana tuh? Apalah. Caranya nih. Betul bang, hati-hati di jalan. Anjing gua malah lupa ini misinya ngapain aja. Kelet. Ngapain ya? Copyright kayaknya. Standar kulit lain mati kaki. Oh ini Damn, I ain't got much time left. lain. Yon, yo, nah.
Pasrah anjing. Hey, let this music take you someplace, baby, any place. If you're working in a factory, a field, a law office, or cleaning the bathroom, turn up your radio. Let's do it collectively like a big groove orgy. This music is bringing us together, baby. Take that Ya maaf bang, aku mah masih pemula. Ngajarin dong Pul, sepuh. Tim mulu anjing. Gue nggak tahu ini isinya ngapain anjir. Itu habis mulu waktunya. Damn, I ain't got much time left. Kocak aja makin jauh cuk. Kalau jalan bang tuh. Brothers and sisters, you can't be in bed together. I'm talking to you, Alamo C. It's a crazy world out there. Hey, my car! That's why Bootsy lives on a starship, baby. Anjir. Damn. I ain't got much time left.
Bang, udah bang. Capek bang, ulang-ulang bang. Kenapa chatnya kadang jarang, kadang muncul, kadang enggak? Damn, I ain't got much time left. Ah, lama. Nonton apa ya? Yo, akhirnya berhasil. Tai. Settingannya dulu.
Bang. Nah, nah, nah. Aduh, aduh. Aduh, masuk. Masih live stream, halo ter. Makasih. Aja. Baru sejam aja deh gua. Anjing enggak. Ternyata Trevor ya. Oh, lu main GTA ya? Iya. Mainnya nonton Apa GTA 5? 4 orang tuh. Main. Lagi lu nonton 4 orang tuh. Lagunya copyright yang ada dia. Mana tadi bang? Makan. Udah. Ya lu pas Udah. makan tadi. Makan tadi. Makan. Main hafal mulu aja sampai bunyi tuh perut. Udah. Enggak, emang jam makan gue biasanya siang sih. Oh, Pagi jarang gue makan. kenapa tuh? Malas aja. Sekarang gue juga males. Sekarang makan gue cuma 2 kali cuy. Kayak pagi itu semalam gitu. Nanti sore baru makan lagi. Ya, Like I said, I don't rightly know what we got. You're be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Yona tadi kemana aja? Tiba-tiba hilang. Biasa lah dia. Kesel tuh. Kalah mah turun nih mobil. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect term. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. All right. How's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these Merryweather folks hanging around. Merryweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt gone The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on U.S. soil?
One freighter? I guess now that you mention it, it ain't quite right. Freighters. Perfect. Can I get on board? No, no. They won't let you anywhere near it. They're kind of assholes about it, actually. The other day, my colleague Ralph. I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Merryweather guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. Ada. All right. Take a look at that. Mari kita produktif lagi. Gak mau. Dikit lagi selesai bang. Nanti sore mau buka komis lagi. Yai. Sekarang hari apa? Kamis ya. Yuk. Besok Jumat. Oke. Oh, kenapa? Here comes the soup. I gotta check in. Remember, Floyd, this can go real wrong real quick. We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Yeah, it's over here. You ever get helicopters coming in and out of here? You know, those big sky-crane things that can pick up the whole container? Now this is restricted airspace. They can't get anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet. You know, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Marion Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedored them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You rouse my curiosity. Merryweather guys at 2 o'clock. They're giving Forrest a hard time, all right. You! We need 2 guys on the handler. Couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now. Up here, okay? Guess they're gonna kick me out if I don't play along. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just... Ngapain ya? You better hold it together. Stick to the story. You'll be fine. Bingung aja. He's on a waste clearance crew. He's never happened when he's neck deep in shit. Pindahin kontainer.
Eh, ya. Okay, we got it. Let's take her down to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. Nah. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you. Alamak, nabrak tolol lagi. No. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your car. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. It's those containers. Baby. Whoa. Clamp it on now. That's it. Now we gotta bring it over to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. Abang yang baru masuk. You under the influence if you're not careful. Alamak, salah pencet. I'm gonna lose my job. Piri pi pi pi. Piri pi pi pi. Hook it up. Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to Ah, be siapa keluar? backbreaking work. Ayam. Now you're paid brain surgeon bucks to push Okay. a shopping cart. I did not fellatiate no one to get this job. Deborah's old friends with the say no more. You didn't fillet no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. Piri pi 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 pi. Salah pakai Angel.
not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab. Semua berubah ketika negara This is on you. anjir. Come up onto this catwalk, Ya, go down the ladder and into the cabin. Udah jadi avatar tuh. Avatar M. All right, I'm here. What do I do? Position the cabin over a container. The lights on the bottom of the spreader will help you position it. That's it. You're in position. That's lined up. Move the spreader down so it can grab the container. She's there. Lock her off. You got it. Now pick it up so it'll clear the other containers and move it down to the end. We need to go to the other end. Bay 5. All the way to the end. Oke. That's the truck. Ease her onto it. You want to line it up with the frame of the truck. Truck is clear to go. And you said you wasn't qualified. Go back up to the other end and start again. Take us back up to the other end. Line up the second red container at the end. Bosan juga ya. Hmm? Tidak ada yang seru. Ngapain? Nggak ada yang seru. Ya, paling main game sih. Tahu lah anjir, gue juga bingung. Main game pun bosan gue. Real. Main Hawk tuh gue cuma main tadi cuma main 3 kali. Itu udah bosan. Mau baca manga menu nggak ada yang belum update. Mau nonton anime udah pada gue baca semua manga sama menunya, jadi males ngulang lagi. Belum ada game yang seru. Aduh. Itu baru jam segini nggak ada yang ada kerja kayaknya. Terus sekolah. Kerja kayaknya. Terus sekolah. Iya, pada sekolah kerja.
Biasalah, Kamis. Kamis kan sekarang. Oke. Selesai lagi. Kerjaan yang lain lagi. Anjay. Produktif sekali saya ini, Cuk. Ya. Kapan ya? Oke. Union thinks you'll get eye strain if you work any longer. Have a break. Ngantuk ini. Oh, bubarkan kah? Mana lagi nih? Lagi. Jatuh. How about this with you, huh? I'm gonna take some photos for the kids. Fuck. Cerita macam apa itu? Yeah, yeah. This is America. Look at this stuff. Don't get to sleeping now. Yeah, don't get to sleeping.
Oke. Trevor, you want to see that warehouse? Come on. This rig ain't being used. It's over on the other dock. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. I don't know. Don't let us look in that. I like rules. And look at you. This is a mug. You're in a loveless relationship. Si Kaneko Mineko tuh nggak ada server atau gimana? Gak tahu dia nimbrung aja di semua server. Tapi dia emang nggak punya server. Kayaknya enggak sih. Kita punya kayaknya. Cuman dia ya namanya tukang komis pasti kemana-mana lah. Dia kan ilustrator. Juga sih. Iya. Kayak sambil promosi juga kayaknya. Sering nimbrung sana sini kok. Kucing lokal itu. It's on the other side of Port City. So they've been guarding one of them dry docks. Bang. But no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. Anjing gua nabrak mulu. Sim tembak kamu ya. Iya, Bang. Terus nabrak lagi. Gue baru sadar anjir, YouTube gue ternyata udah ada super chat. Anjir. Anjir. Takut. Iya.
siapa juga yang mau support chat ya. Supaca arigato. Jadi kita buat apa? No understando, huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Where the fuck do you think you're going? I got confused. God, don't speak. Sorry, you're gonna have to go it alone. Trevor, these photos, you've really stumbled onto something. The ship, Merryweather. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. We're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Merryweather at the same time. I got a file here somewhere. Anjir, ada cowok yang ini, Cok. Apa? Reaching tetenya. Betul. Alamak. Gak sakit apa ya? Tahu kan? Kok orang aneh-aneh aja, Cok.
Kayak dulu sih. Lu bayangin itu lu. Iya anjir. Ditusuk gitu anjir, dibolongin anjir. Agak lain emang. This is America. Don't get you slapping now. Get you slapping now. This is America. What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, it's Benny, you're just not cut out for honest work, all right? Rasio. Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. Siapa tuh? That woman Siapa itu? Masuk. ain't no one understands. Pip, 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 pip. Oh, ini siapa namanya? Lupa gua. Hira. Lui, Hira nggak sih? Lui, siapa namanya? Horwi ya. Yang bahasa apa? Yang bahasa Korea ini. Hira. Itulah pokoknya. Straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't Girls tonight. Tolong, aku bosan. No. Cok, nggak ada game bagus, cok. Ya, udah 2 jam streaming. Saatnya istirahat. Ngapain aja tuh.